СССРдин эл артисти Эстебес Турсуналиев көзү тирүү болгондо быйыл туура 90 жашка чыкмак. Залкар акын 2005 жылы 11 октябрда 74 жаш курагында дүйнө салган. Эстебес Турсуналиев 1931 жылы 5 майда Талас облусунун Манас районуна караштуу Кара Арча айылында өнөрпоздордун үй бүлөсүндө туулган. Атасы Турсуналы комузду жакшы чертсе, энеси Арпаян ооз-эки чыгармаларды мыкты билген, жомокчу жана кошокчу болуптур. Мындан улам кичинекей Эстебес жаштайынан эле чыгармачылыкка аралаша баштаган. Акындын айтымында бала кезинен эле комуз менен кошо чоңоюп, күй черткенди атасынан үйрөнгөн. Ырчылык менен төкмөлүктүн жол жоболорун белгилүү төкмө акын Алымкул Үсөнбаевден үйрөнгөн. Ал эми Үсөнбаев улуу акын Токтогул Сатылгановдун шакирти эле. Андыктан Эстебес Турсуналиевди Токтогулдун жолун улаган саналуу акындардын бири десек болот. Ал устаты менен 1946 жылы таанышкан. Жаш төкмөнүн талантына баа берип, Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз мамлекеттик филармониясына алып келет. Турсуналиев фольклордук топ менен бирге Индия, Бельгия, Швеция, Франция жана Япония сыяктуу ондогон өлкөлөрдө гастролдордо болгон. Анын чыгармалары 1950 жылдардан баштап басма сөздө жарык көрө баштаган. Биринчи поэтикалык жыйнагы Акындын үнү деген ат менен 1960 жылы басылып чыккан. Ал аткарган Жинди суу менен кыз жигит термелерин, өзү чыгарган Акишим, Анделек сыяктуу ырларын ар бир кыргыз сүйүп уккан. Кайыптан гана пайда болдум. Карлыгач милче чырагым кадырлап учурашканга канагат кылып турамын. Табыңа келген экенсиң талтының учар убагың, тазындап айткан сөзүңө таз эле канды кулагым. Эзиме салдың эркетай эсил кожаштык убагым, уккансып калды мениңден карагым казактын мөлдүрөй булагы. Жылажың гана сындың doğuşun, yıluluğun bilgizgen, jakşılda utkan adamdın canına kuvat kirgizgen, toktop kalgan yürekti toktosuz gayra jirgizgen, tol gülünde açılgana totele kuşume sen kimsen. Kıdırıp kana jürüm göt körgün, Suluzun kazak kırgızdın, şalili toyga tuş gelgen, şamali velen murgızdın. Kev olgusan aylımın adaşıp düşkün asmandan, akaragın jarıgısın be cıldızdı. Özün doygana öndün tüstünü, körbögön özbe gelinden görmek dursun ukbakan, jomokçunun gevinden perişte olup kelbegin, perilergin acerinen. Apkarıp kaldım adaşıp ayda turgan gevimden, jaltana düştü karılığa, jarıgın jalındı jaştığı deminen. Kılımda kızdım atılık, kırgızda kızdım çaçılık, kızılgın görbet düğnenin kızıyla basmakluk. Kırgı yekmiçen akın kız pissağa kılalı kurmak başırıp, kızarıp pışkan ekensin kızgaldak gülde açılıp, karıgança saparım kayakta girdin yaşınıp, bojuray bir beya kavus boşotsa dep suluğunu, bozağın ücüyle şüvay dilinde bozbanlar kırate şaşırır. Турсуналиев филармониядагы 60 жылга чукул чыгармачылык өмүрүндө төкмөлүк өнөр менен айкалыштырып, айтыштар, заман жарчысы, эскерүүлөр, ыр өмүрүм жана Кайыңды аттуу китептерин жарыкка чыгарган. Yıldab aytsa da atabız Ayköl Manas'tan oymoktoy bolgon oosuna ondoğun eldi karatkan.
Sayakbay degen aksakal sayravırda otursa gün çıkkanda taң atkan, keçe güyüktün belin aşkanda, bu karılı göstöy baskanda, kayran enen ganiki, armanın aytkan Sayakbay, yetim kalıp semetey, kalganın aytkan Sayakbay, bütün dünyegen adamga türkün söz menen kabılan ay kölman astın, arbağının aytkan Sayakbay. Keçegin yere zamat kesinde semeteydin jön-jönün, ürgönçke varıp kelgenin, ayçiröke barganın bolbosa gen ürgönç geçipti kalganın, oşolordun barısın, Sayakbay aytты Kırgızska, saltanatlı... Keçegin yere açak, kaynavanam kavuşsam, atamın öğretiniye, verdim size yenesin, pek kitap tartıştırıp, soğun yoğurutup kayran gönün uğrutu beceküm kaçıp gezide ottum. Kardıma çıkan uğrumdu, bu yıl görürgüm bargo, devi uşunduğun ilgüldüm, büdünüdü gözümden, bölük yaş getirip, karağa toygaydan. Oğulday Kırgızska, torgoyu bolup turmuşta, enge ange mesalı veline, ala toğ Kırgız yerine, oynap kulüp yürügüle, yaşlar ömür versin. Akındardın gevinen aytıp jatam emimen, ırçılardın jönünen, ırımdıgan tıvayayın silerde ırıstı tuğan göğünen, halkım qalap otursa qaymak maymında erigen, tartınbaymın gepterdi tamaşa salıptı berüden, aytıp jatkan sözlerim, argamday türlü gepterim silerden aylanıp geçsin göğünün. Öyle. Залқар инсан өз кезінде кино тасмаларға да тартылған. Болот Шамшиевтің «Қараш-қараш» оқиясы кино тасмасында ақындың эпизодтық ролына тартылса, Доорунбек Садырбаевтың «Махаббат дастаны» тасмасында өзі тартылбаса да Раймалы ақындың үнін қоштаған. Tağınganın çem bolğun, talayın elge gen bolğun, sınaşam degen erlerden sıymığı senden gen bolğun, alışkan neçen düşmandır jeken aldına gelip jem bolğun. Ay, хорошо. Тасманың башқы идеясы Чыңгыз Айтматовтың «Қылым қарытқан бір күн» романындағы Раймалы аға менен Бегімай жөніндегі уламыштың негізінде жаралған. Kızıl çocuk türdeycan, kız ömürün güldeycan, kız ömürün ötken sonra kıl çayıp kelbeyttin daycan, teveli vergin selkinçede töktürüp de gelinecek, selkinçekte teval bayta sendey gelin erinçek. Бұл тасманың өзөгүн жаш 60-қа жақындап қалған Раймалы аға менен 19 жаштағы Бегімайдың махаббаты түзөт. Тасманың негизги мазмуну махаббатты даңазалайт жана ошондой эле сүйүү жашка карабасын баяндайт. Бул тасмада режиссер Төкмакын Туганбай Абдиевдин үнүн жактырбай коюуда эмес, болгону үндүн интонациялык өзгөчөлүгүн, балким үндүн жаштык өзгөчөлүгүнө баа берүү менен Эстебес Турсуналиевдин үнүн Раймалынын үнү деп берүү алдын ала кыраакылык болгондур деп билүүбүз керектир. Кантсе да ар бир талант өз заманынын чыгаан залкары болуп эсептелет. Тасмада бир гана Туганбай Абдиевдин үнү алмаштырылбастан Бегімайдың үнү да казак артисткасы Калемкас Орозованын үнү менен берилгендигин эске сала кетебиз. Демек, бул дагы даанышман режиссерубуз Доорунбек Садырбаевдин алдын ала ойлонулган кыраакы көрөгөчтүгү деп билсек болот. Karlı kaçmışı çırağım, kadırla uçuraşkanda kanagat kılıp duramın. Tavına gelgen ekensin, talpını uçar uvağın, tazında baytkan sözüne tasele kandı kulağım. Ezime saldım erketay, esil kocaştı uvağım, ukkansıp kaldım ününden, karağım kazaktım öldüre bulağım.
Ilacın kanasındın doğuşun Yıluluğun bilgizgen Jakşılda otkan adamdın Canına kuvat kirgizgen Toktop kalgan yürekti Toktosuz gayra jirgizgen Tol gülünde açılgana Totele kuşume sen kimsen Kıdırıp kana yürü Göp körgüm Suluzun kazak kırgızdın Şalili toygu tuş gelgen Şamali velen nurgızdın Ye olbosan aylımen adaşıp düşkün asmandan Akaragın jarıgısın be yıldızdı Özün doygana öngdün tüstünü Körbögem özbek elinden görmek dursun ukbagam Jomokçunun gevinden perişte olup kelbegin Perilerden acerinen Apkarıp kaldım adaşıp ayta turgan gevimden Jaltana düştü karılığa jarıgın jalındı jaştığı demine Kılımda kızdım atılık, kırgızda kızdım çaçılık Kızığın görbek düğnenin kızıyla basmakluk Kırgı yekmiçen akın kız pissağa kılalı kurmak başırıp Kızarıp pışkan ekensin kızgaldak gülde açılıp Karıgança saparım kayakta gürdün yaşınıp Bocuray bir beya kavus boşotsa dep suluğunu Bozoğun ücele şüvay dilinde bozganlar kürate şaşırır Өзгөчө Ырай Малынын Манастын монологун айтууда үн эстебес Турсуналиевдики болсо да, аны дал өзүнүн үнүндө коштогон Тууганбай Абдиевдин ченемсиз талант экенин көрө билебиз. Кантсе да ийине жеткире ойнолгон чеберчилик эл тарабынан жакшы баага татып келгенин тана албайбыз. Gayratın gidip boyundan avake bolboy kalgan ekensin Kalmaklardan kabuğ cep avake olboy kalgan ekensin Oyronun bana sölgünde oyup jerge gömgünde Oyrot kalmak mancuğa oşonda tartı versençi Kıranın bana sölgünde kım kapka çulgap gömgünde Kısılın öçüp önünden kıyın gündü görgünde Oşonda tartı versençi Mından görün avake batırın bana söldü dep Tibili batan bugüne gelsin Bora geldi Maniker verirsen bulgunda Maktanıp kalma kalbaybu Akkula çavdar muzburçak Anan tartıp albaybu Kınuzuna girgen son Kızık tügünde salbaybu Kıcıldagan itmancı Kızılın çokup kalbaybu Törün dönüp basbaybu Törüne kuduk kasbaybu Törüne kamçı çapbaybu Törtülük malım çaşbaybu Törülür samat ençilip Peşine mühürün takbaybu Sulu uzayıp koynuna Soğuk kolun salbaybu Özgürsün dep dilindi Özünün dilin tanbaybu Dik baktırmay mancuğa tilingdi baylap salbay mı? Agayran kırgız hacıldap dimele kalmakta söylep kalbay. Gülpöngüm günde turganda gülüktü gantip bereyin Güçögen eken bu kapır bugün gülpülde şüp göreyin Aydınım ayday turganda argıma kantip bereyin Alcıgan eken bu doğuz alpuruşup göreyin Atbay kırgız yurt üçün acalım geçsen öleyin Jigit biri koldosa jinilganın tögeyin Sazıgan doğuzlarımdın sazayım olgu bereyin Kaç kıla varın yolumdan kalmak düvetlep geleyin Uşuk atın tarım kaptırdım ben bugün kaldığın derge tögeyin Төкмакынды убагында коңшу казак эли өздөрүнө биротоло чакыруунун аракетин катуу көрүшкөн. Бардык шартты түзүп беришерин убада кылганына карабастан, Турсуналиев бауырлардын сунушуна макулдугун берген эмес. Алып акындын өнөрүн Казактын президенти Нурсултан Назарбаев да катуу баалап, өлкөсүндөгү мааракелерге тез-тез чакырып, ырдатып турган. Алган эмес акынга убагында Казакстандын калк артисти наамын өз колу менен тапшырган экен. Kulaksalı uğulturan atandan kalgan egüsü Alban Türk'ün akıl söz aytıp etkine toptuğu Erçip çıkan артынан атап туғалыгың адым Жубайы Райкүл Деркенбаева да ырга шыктуу болгон. Акын баштаган фольклордук топ Алматыга гастролго чыгуу үчүн ырчы кызы издей баштайт. Алар бир катар музыкалык фестивалдардын катышуучусу болгон жаш кызды ырдатып көрүшүп, жактырышат. Ошентип гастроль убагында экөөнүн сүйүүсү тутана баштайт.
Эки таланттын балдары да чыгармачылыкка жакын болуп чоңоюшат. Жубайлар 6 уул, 2 кызды тарбиялашкан. Bir баласы композитор болсо, неберелеринин бири аранжировка, экинчиси ырчылык менен алектенет. Төкмакын 1967 жылдан бери СССРдин жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик жана эл аралык руханият сыйлыктары Кыргыз СССРинин Жогорку Советинин ардак грамоталары ыйгарылган. Кыргыз СССРинин жана СССРдин эл артисти. Жогорку кеңештин биринчи чакырылышында депутаттыкты аркалаган. Улуттук филармонияда эмгектенип жүргөн кезинде эл ырчысы Эстибес фольклордук тобун уюштуруп, жетектеп Кыргыздын бир топ таланттуу уул кыздарын тарбиялаган. Бул топ азыркыга чейин талантын Кыргыз элине тартуулап келет.